Weleh. Gera apa Sep Nurdin aturan wilujeng tapang Tobat kasadaya orang suka hurip da numayunan kersana Kang Yana Macan cenah salam tapang ku halang tawistina tinu anggang apa ya nak macan tikampelan pangarsa Ibu Sri dapang gugah rasa tobat salah gara apa kades suka hurip aduh mawaletah nu ieu salam tapang ku halang buriai tawisna tilam kamelang tawis tinang tinu anggang salam tapang ku halang tawis tinang tinu anggang aangkuh deui tawis tinang aabang da tinu anggang apa nasrun kali ibu aturan patepang sono ati tibareto apa ya macan anu bager anu satya dati bareto eta araraya eta anu awis dede nyangakeun anu aya awis dede kerep nyombong apes haturan mah apa Asep Nurdin nu dipihorma patepang sono ari kulami mah kalamian teu patepang hate gandrung kapirang dung apa nasrun hatur nuhun da kapirang rung ayana patepung lawung patepung mah geningan di luhur panggung diresel ate bunga suka hati gelebar dia sapa tepang deui pangarsa Mama Sri patepang deui Bot sareng anu di anti no di anti di kamari Hayang tepung puguh bingung apa ya macan anu bageng hayang tepang puguh anggang Kang Sobirin anu bager deui tos lamian tepat tepang angkuh aabang ate gandrung geningan sok kapirang aduh ate bunga suka ati tiasa patepang deui sareng anu apa Sep Nurdin nu dipihara mah dianti-anti
Nodi anti Nodi anti di kamari oyang tepung oyang tepung puguh bingung apa jenal anu mana oyang tepang puguh anggan tos lamimah tos lamiham tepat tepang hate gandrung kahajang dakapi kabirang ru sor cenah kapayun hariwang reaka melang Bapak Asep Nurdin ingis dumeng arek panggang tungtung abdi teh bingung Kang Yana macan melang teh geuningan kieu rasana ngalilipur pikir bingung berbimbang di kantun mulang aya cenah cu rek di juk-juk dapuku jauh di teang bongan panggang emasnya hati moal benang kang sabirin ku dihilian gara duda kampiran anu mana barang batin maneh mah tetep kabayang lelelelele dina hate apa sukiman kali ibu anu bageus mabenang ku dipepene duda kapiran anu mana kang sanen lamun geus tepung kang sanen anu bager mantak gering ngalang layung apa janji aweuy 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 notas janganan dina abdi apa yang macan tembus rasa anu tok aya kalisna si manehna apa sukiman anu bager salamina asa nyanding angkuh deui moal kalis abang anu bager najan reak gergantina sawangan tenaek anggan kasih dodaek ilang kang sanen cuman teh
si manena salamina mal benang apa ya nama macan anu mana ku abdi dipopokeun urang suka hurip sor kapayun cancu masket hate kabebene nu jadi kemangna hate tawale kabayang bae orang dilajang sumeleke dina hate karena mi dua hate cenah cuk jungjunan panutan hate aya panutan hate sanamasna kukurinda kapirarai satu masuk sumurup dina jajantung sumaramba dina baya diri abi kiwari ya karatunggara cep dimas iya rasa irup dimas nu di dua amadi geus tega apa sabirin ka abi teh nyiksa apa Asep Nuradin anjana solaya duh ku tersangka atau emot waktu sangsara kang sane geus tindung teu boga harta apa ya macan ayeuna tina mubagda ajeun geuning bet pidua manding gewak balaka kang sanen deui ribatan abi kasiksa polangkeun abi anterkeun ribatan abi tunggara sanajan abi ayeuna kang sabirit geus teu indung geus teu bapa anterkeun abi ka desa ajeun abang geuning bet midua diri abi kewari eukeur tunggarang akeang rasa irup papayana macan nu di dua anjeun geus tega gara-gara kang sabirit ka
siksa anjeun sulaya sangka emot waktu sangsara kereta umat megah harta ayeuna dina muktagah ajeun geuning bet midua kapayun cenah sor kaparayun hati ngarasa kasiksa tekendal bae tungara estuning perihna diri nyalinyit na jero ati namun kesalawasna mi cinta tanya artina panyimpan udar talina pasini kosong esina waktu tapung jangan jen anu monggaran aduh tatap iweng anu mana imut temu anu geget sinar saja takkan tep paduduaan dede asih ngajak silih pikamemet rasa bahagia katresna mon kapi banda kadedeh asih manena ayeuna tos katarima dari ji magehan cinta kanukur hujan cimata pasang sobaya hanjakal aiweng aya nu boga doh manutan olah rek mi dua hate kapan janji aiweng deui masih direk bela pati sok sanajan orang tak bisa ngahiji asinar socak baheula saksi nu pasti hiji ciri kumanar rasa kamuan benih asih anjengan ukur babasan sing areng angku no anyar ukur godaan ngan saukur harapan tinggal lamunan kapayun setrawening taman hate saya daya manteng asih nu kacipta mangsa tepang nu nebongan mangsa anggang rupina anjeun ngaraos aya kecap nu saati
kedah dilisankeun tapi enak dirasakeun sawios atuh sawios lawaka ngajajabkeun atuh sawios sawios kang sanen atuh sawios ayeuna mah atuh sawios sawios atuh sawios hoyong terang alamatna atuh sawios sawios atuh sawios akang mah sejaber mios ieu atuh sawios tapi madulatinane akang can boga bebene api mah inggih bisi da akang ge can rabi seueur majang tos rimbitan sok ngakukeun lelengohan eta mah mojang jalanan nu ingkar mah pribadi aye sawios atuh sawios lawaka ngajajabkeun atuh sawios sawios atuh sawios ayeuna mah dawawartos atuh sawios sawios atuh sawios hoyong terang alamatna atuh sawios sawios mama atuh sawios si abi sejaper mios dedeuh atuh sawios janur gunung sakulon banjar patroman alah iya katingaren wong seneng ora kelalen wakul kayu cepone wadah pengaron iya alah kapanane Mas Cino ketemu pada dewekan kanyel janur gunung sekolah banjar patroman oleh Allah kira-kira kang sanendi katingaren apa nasrun wong bagus mah apa ya nama can kasih dakane aduh kita kanyel gunung-gunung digawe sawah angel teman akan nyoknane oleh ini iya asik derung digawe susah kang sopiri Anna angel teman ngelakonane kanyel iya tele tole simaknya lo duite ora duwe nyelawae karo koncone iya solasipun lakipun mas mering sindene dan Ari Putra ora duwe duit masri nyelawae karo koncone tele angkuh deui diadi ande lomo
kowe janji arek ngalekake wis meseta aku tes mikirake kuwi ati kusum malah ning kono kowe piye kabare jadi tombol ini lingkar aku nyating selendang sutraku di masih ada puji kesira sama enggak balik ajajing ala ala ajajing ajajing ala ala ajajing Aye. Asik. Aseto raja ibu kota kecamatan Abalawiri rupa kendaraan Ano umum ma'ruf ukur angkutan Ano genap nyatana layu pisan Ejanar mobil agas jalawiri pada ngerti alara di parapatan apa nopang antai asup hiji-hiji ngantepin muatan ayat dalapan anagan muatan khusus terminal angan sok era muatan loba no kenal menta ongkos dari balik nata gigir panumpang surti nena nukur nyangir ajojing ala ala ajojing Ajojing. ajojing ala ala ajojing ajojing Ajojing. ajojing ala ala ajojing Asik. ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala Ajojing. ajojing Asik. mana nyeri 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 teuing cerik hati ditambelarkeun moabeun kudu sabaran aduh alah ieung betega teuing ini tisuk balik subuh abura tunggu mekakeun tungan Aye. batin nyeri jerik sorangan aduh Allah iya abad tega teuing nyari 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 moal benari umaran kacana tutumpuran bae kita penasaran mampang ora kene mampang abicara mati gerak serahkeun alak tilu sakalian ajojing Allah Allah ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala Ajojing. Ajojing. Ala ajojing. Asik. kiar dasim dicagati hilang ditanya sim kalahkah unggut-unggutan Asik. akan mana sim tak motor taya suratan arda sim ditilang kalagapan agak lengkap tak kendaraan surat-surat tak kancang gerak kumplitan sadia sim menyakit STNK pajak jasa raja Ulah nyupiran namun orang teboga SIM. ulah nurutan kalakuan Arda SIM. Ulah nyupiran namun orang
sema sim Reboe sema sema sim sema sema sim Reboe sema sema sim sema sema sim Reboe sim 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 sema sema sim Reboe sim 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 Kiara sim dijaga hilang ditanya sim kalahkah unggut-unggutan kemana sim tak motor taya suratan ada sim ditiru gelagapan kalagapan tak kendaraan surat-surat tak gancang gerak komplitan sadia sim menyakit STNK pajak jajas saraja ayat cep dendi nyawer-nyawer ayat asik tadi nama suganaga pelupuh nangtung bisa kapimili laksana duriat keningan daya bag asih nogen sang sorangan asih nogen sang sorangan ayang tukum sabar lalawangan oyuhan selira walas abi walas kami termirose no asih tak dilayanan no asih tak dilayanan alas yo lain curug aris ya lain hujan piliwir angin-anginan angin-anginan kunang-kunang kahibaran atau meladi aduh moksen tadi tonjokan ariku adina lila-lila eta kopi bosan sing horeng aya kantin asa hayang angan waluh di oncoman asa hayang gerak wawu geus wawu rek di oconan ari seo lain curug ari seah lain hujan iliwir angin-anginan angin-anginan kunang-kunang kahibaran ayah-ayang angan waluh eta di oncoman asa hayang gerak wawuh geus wawuh rek di oconan awas Ngapain? hae hae Sorodot hae asoy angge boy hae Wele hae
Awas. Kamang berem nu barere, kamang bodas nu barodas, kanu berem abininan, kanu bodas nantak waas, kamang berem nu barerem, kamang bodas nu barodas, kanu berem abininan, kanu bodas abi waas, kamang berem nu barerem, kamang bodas nu barodas, kamang berem nu barerem, kamang bodas nu barodas, kanu berem matak nineng, kanu bodas matak waas. Aya as Ayo. aya 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 penganten. Aya Neng Nur digelung kemah. Janur gunung sakulon banjar patroman katingaren wong seneng ora kealen ali ilang matane ojo lali karo kancane ojo lali karo kancane. Jamune kuning wis lawas ketemu maning apa nopi ketemu maning jamalas palimanan wis lawas kula kedanan irang-irang camparane apa cairang sapa arane malu-malu langkah daginge sing ditulung langkah elinge balung-balung langkah daginge sing ditulung langkah elinge. Dari mana datangnya lintah? Aye. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ijo-ijo kadang rambutan tuwe baca ada di rebutan awan-awan si mega mendung kang sabiri kasih tekane ali-ali ila matane aja lali karo koncane ali-ali ila matane aja lali karo koncone. Jamune kuning wis lawas ketemu maning wis lawas ketemu maning ali ilang matane ojo lali karo kancane ojo lali karo kancane yo mas. Balung-balung alangkah daginge sing ditulung langkah ngelinge sing ditulung langkah ngelinge
Hai. Eyong eyong Urang suka huri Hai. anu kalengitan kunci malohok ngadedengekeun eyong geuning ngadedengekeun anu kalengitan kunci di panggung aya Umumkeun Kang, umumkeun Kang. pratosan anu kalengitan kunci lain eyong Hai hai. sok jambe lain sama yang mah buada lima Alahnya. bebereh lain nu ngaribing bebene lain melangna kabina-bina geuning melangna kabina-bina nu kaicalan kunci motor di panggung aya eyong Hei. eyong eyong Ayo. Hai. nyanggaga Ah. kunaon batila leles geuning batila leles Eueuh gairah teh lalesu. ulah sok mah hayang sarundeng Ari kitu kunaon? bilih kirang sok kalapana Nya. Dengikeun tah. ulah sok mah anggaga bogoh karonggeng bilih kirang sok balanjana Tah dengikeun kieu sok mah. balanjana Dengikeun tukang rebab dah. Hengap irama nyang patepang deui oyong wareg sok sasarangan geuningan iraha patepang deui oyong wareg sasarangan
Sor apa nanopi kapayun mumpung lowong. Kabojong ka Purwakarta neangan jalan ka desa Pilih bade diwaledkeun. pati bengong na panyipta Apa nanopi sor kapayun. neangan pujaan rasa pati bengong na panyipta Apa nanopi neangan pujaan rasa jaya gini jalan lebak ngalah pecang jeung saeran isi diri wirang awak no gencang abon sorangan kapungkur katun carhideung ayana kajampang sari apa nanopi kajampang sari Kang Suryana apa nanopi kapungkur paturaya sineng ayana patepang deui ayana mah patepang deui lain-lain daun awi lan saberem ditaweureun lain-lain bagja diri bagja dengan sok dibageureun kumaha mayungan anak sangkan ulah kahujanan kumaha mikiran anak sangkan ulah kaedanan kajami mah kajami rek ngadon mantun ngahaliring bari nawi aaboy da bari ngawi aaboy hemper abi mah halim di kantun alim di kantun kena moli aboy henter kantun ken moli sor kaparayun cipelangan cipangayaman cimanu parigi deui rek urang kamangan sok sieun tetepang deui kuring dineng kaci julang kagagas salam kaliwat nineng mula mitetepang sok asa kasuat-suat kajami rek ngadon mantun ngahaliring bari ngawih mamah Sri sok bari ngawih mun abi alim di kantun keun meuli mun abi alim di kantun Kang Sanen alim di kantun keun meuli Kang Sanen salesar mun abi alim di kantun keun meuli alim di mah kantun keun meuli payun orang eling wiwitan tang tumo kamalinan tang tumo kamalinan aku sok make aturan sagala rejeng ugeran aku sok make aturan sagala rejeng ugeran Borondo ti Majalaya Cep Dendi satoros dikahumakeun apa ya namacan rombongan panggugah rasa tangtos kirang nyugemakeun tangtos kirang nanyugemakeun kapiting katonjo bulan kokosan bantun ti lamping sapeting asa sabulan ngantosan panutan sumping ai
Jalur gunung kuwi sakulon Banjar Patroman katingaren wong seneng ora kelalen cengkir kading beluluk tibane miring wis kesanding ditinggal kolet di maning ijo godhong kandingan duwe ojo kanggo sandingan Janur gunung sakulon mah Banjar Patroman kadingaren ong bagus kasih tekani aturi rawak kulino tembang aku ranjangan kuliti singe mamani bakul kayu cepone wadah pengarun kapanane ketemu pada dewekan mesus kali dan mesus kali kadung jeruk banyune milih manang saten atene baleran manang saten atene baleran jambu alas jambu kuning awis lawas mah ketemu kuning aling ilang matane aja lali karo kancane dina minggu ora prei ditunggu-tunggu ora diwehi diwehi apa senggot Semarang senggote kayu kedondong ayo mekot ayo padha mekot wis mekot jaluk digendong karo sapa karo bakalane ya jambu alas jambone kuning wis lawas nang ketemu maning jambu alas dak palimanan wis lawas kula kedanan balung-balung langka dagingi asing ditulung langka eling dari mana ada tangnya lintah dari sawah turun ke kali Banjar Patroman katingaren wong seneng ora kelalen gunung-gunung yo mas yo digawe sawah angel temen banyunane durung digawe salah angel temen lakonane ali ilang matane ojo lali karo koncone balung-balung langka daging anjing ditulung langka eling balung-balung langka eling sing ditulung langka eling ini lot dawa sesingkar maros selawe siji sing dadi pilihan ati sayur pacel lembayung kawe rasane tambawut wong urip tambawut jalur gunung sakulon Banjar Patroman katingaren wong seneng ora kelalen ali-ali anda ingkang puspitarum kaslir ing samirana mrih sekar gadung kongas gandanyo mawe laras renaning renaning
jambune kuning wis lawas ketemu maning wis lawas ketemu maning cecak-cecik banyu siwur orang ngerti rap anak udan lagi becik ngaku sedulur wis kaya ora kemutan awan-awan si mega mendung lagi li kandel sisike teka nyawang ora tega mundung kula wedi maring rabine kono-kono digawe sawah angel temon nang banyu nane durung digawe susah angel teman ngelakonan ale-ale lamatane ojo lali karo kancane ali-ali lang matane ojo lali karo kancane awan-awan si mega mendung rengling kandel sisike tega nyawang ora tega mundung kula wedi mari rabine balong-balong langkah daginge sing ditulung langkah elinge sing ditulung langkah elinge kulali kula dermayu sampean bali kula melu ijo kodok kelandingan kue bojo kanggo sandingan bisa gampang ora bisa nyuling yen bisa nyawang ora bisa nyanding krimis-krimis meti kelapa kolang kali gopacitan Rika nangis kenang apa kelingan pojok kawitan Rama janur gunung sekulon banjar patoman kadingaren wong bagus gasik tekane wong bagus gasik tekane dori rawa kolentang kembang kuyanti korandangan tak korandangan koleti sing eman maning koleti aboy sing eman maning wakul kayu depane wadah pengarot kapanane ketemu pada dewekan ketemu pada dewekan Yesus kali kedonjer amano setenatine balan-balanan bisa gambang gak bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyanding sampai dawa sesigar maro senawe namung siji sing tadi pilihan hati sayur pacel payung pahit rasane laut itu tambah uduk alah ijo godong rambutan duwe bojo dadi rebutan duwe bojo dadi rebutan janara gunung
watoman madingane wong bagus gasik tekane teri rawak kulintang kembang kuyanti kurandangan dak kurandangan koleti sing eman maning koleti sing eman maning wako kaya cepane wadah pengaruh aduh kapanane ketemu pada dewekan alaya Romo mambu apa jaluk madang lawe uyah ora nana uyah Romo payana macan jaluk majasi dadi lurah uwe Romo jaluk madang ajange piring Romo kang sanen jaluk majasi cilik kuning bisa gambang ora bisa nyuling ole bisa nyawang ora bisa nyanding semut ing rang merutus sasap ning karang morang maring ditinggal goleti maning aya Semarang kaline banjir Sumarang ojo dipikir rokok siong akeh kelembake omah doyong akeh cagake Gulali gula dermayu sampean wangsul kulone melu alah iya bisa kambang ora bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyanding Klasa janur rasane wong barang gawe orang inang orang ngemut lambene digrumut semut aduh alah melas teman jambu alas jambune kuning wis lawas ketemu maning wis lawas ketemu maning andang-andang nih pipit tangan pengen mandang gua tambah kangen ser yang sing ember kiwat tangan jegong jenjir gua tambah kangen aduh ala penak jambu ngalas bali manang aduh enak hibuhaneut wis lawas kula kedanan wis lawas kula kedanan kandur jahe ning kalengan ngono bae gak delengan aja suka ngajak gemoyu wedi mari rabine kula wedi mari rabine duh ala iya ya kula wedi mari kakange ya eman Sulaiman